na rwangi ruru rwa mantu jegie ugoti ukethirwo gita kiri website ya KRA kiri website yu nombe kuthirwo ukitetheka na kinyoka ringa 0711 099999 0711 099999 nombe kuthirwa ningi ugitetheka kenda ningi mutambo jujwa items jumba kuthirwa jwe gukinyira biashara ne kutigira deadline ya June agent tariki 30 kwena ntuku 14 itigere na kinya mantu jegie ku file returns no batere kuthirwa ugifile nyakethira ni nil returns please tafadhali no batere kwithirwa ukime file. Karibu sana mutegeri wa Wero TV ndene ya radio chia Wero FM na ntuko enaro turariria ugima ba mathuganyo kiri antu arume. Dennis, good morning. Morning. Uteza ndeze umenyereti na are yake. Yeah, umenyereti wewe nde. Radio chia Wero FM na ntuko enaro kiri antu na it's a beautiful place. Thank you. Karibu sana. Yes. Dennis Mweriju bore areria mantu jegi ugima ba muthoganyo kiri arume. Ni Mweriju mbio yongo bomba kuthabuge sensitize. Kamemene na TV ne mbere editora kwa Dennis Kithinji Muthomi. Na jogu orikia kuga Karemi Mweriju jwa June. Ijutengijwa kwa masishantu mantu ja ugima bwa mathuganyo na mostly ithero igitegaira ugima bwa mathuganyo kiri rutere rwa antu arume na kiri mutegeri wetu tuthikire rira twagweta mantu jakonie mental health kana ugima bwa mathuganyo tuga na ruga gichungu itu psychological, emotional and social well-being kana imantu jaria karimi jako affect uro kuthugania na uri okwaria na uri okuthithia ko in general umuntu uti mental health twinde uti muntu inyani nkari ndigurora na hugwa na muthikiri uri tuthikeria uti muntu uti mental health kira kimatani state yu ya mental health wikio ikariate ni njega kana etebui nande yu ni otwita mental health, our psychological, social and emotional well-being ura tukari so nande no ntu bamanto yajo mbite kwithwa yakikarika muno ndigurone iketumi tuonere ati nikinonto kuringana na statistics actually tukiariria generally Karemi Kenya tuitherwa twi ranked number 4 the most depressed country in Africa. Really? Absolutely. Twi number 4 na in the world ukethiria twi number 9 ale tutete bwega na ingwete kinya mutegeri no etikanirie na tunonto tukeja kurugurira news na radio almost every time imbe yaki imantu ja maingi muno ja kurana a lot of femicide na suicide na kirio wa statistics ikonani ati kiri muntu mukiri antu bana kiri ogitare ya ore otoro bakethura bena challenge ya mental health umwe kiri antu bana na tukeja gutegera statistics they are very worrying nonto mbunya babo tuthikiria na arabari ketho ingari na ketho inyomba ukeja utarantu barabure ubana umwo babwe akethura na thina ya mental health challenge in their lifetime na ninge ionania ati antu bara tuguta pa mwaka kire guchita moyo ni antu 800,000 o mwaka na kuka every successful case imweke 300,000 kwithwa kwina that other attempt kukeja ku multiply 800,000 na that twina antu 24 million thiguru barabetherwa muno bakithugania gucita moyo na tukeja kwija aja nthiguru yetu ya Kenya kuringana na kanda antu arume iberite kwithirwa becita moyo muno compared kiri antu aka na gukethiria hati kiri 76% actually ikonani arume baraba ingi bakuja muno nonto bwa depression na suicide na arume betherwa ukethiria maitajana ibethwa bena probability ya gucita moyo maitajana nkuruki ya women ko tukejo tegera statistics Karemi they are very worrying na tikenya kino ntukinya USA kuringana na Center for Disease and Control CDC nionanirie kinyayo actually USA antu bara bainge antu arume iba gukwa mono nonto bwa suicide and depression ko thuja mweri juju jwa June jwetherwa jwe mweri jwa kugeria ku create awareness kiri antu arume twetherwa itukumenya
na tumba guchitana niki nontu mathina ja jombite kwithwa ja kianda mantu arume bari yawe yethi na ciao kana imbiomba kwithwa contributing factors niro mweri jojo areterwa karimi ende tukuga mental health issues itomba gwa affect either gender but kwithwa kuna this special month kulingana na statistics ya kugeria ku emphasize a little bit about mental health kire mtu murume ro tuthikirite no achuri nkamenya ate kana akamenya ate na thine mathugani ikiurege kiega muno na rimwe presentation iji chikata across genders nyakitha na ritu kwarire mantu jarume but kwina kwithora kwina tofauti gintu kiambere no to classify mantu ja in terms of social and behavioral aspect gintu kiambere nduga for example muntu akeja kwithira gima bwa muthugani bu chumbuki especially kire arume no ithairia tabia cha muntu ichamba ya kugaruka karimi gintu kiambere ukethiria muntu uju kuringana nya general appearance wekethira muntu amenyereti nya kuja kwithirwa every clean na kwimenyera mwire jwawe na kwimenyera utheru bwawe na ndukethiria nto murume uju akwanje gwitejira utukia kuthithia tiki ni ari autu kwethirwa imantu ja kwiria simple task ira mtu rathithe ja kwiria grooming kwithirwa mtu na kuthithia oral care mantu ja ukithira na ndi ja kurema na kaingi mono kire arume kire behavior nyaku kethiria pamwe bari sota kintu twita maladaptive behavior bakanje na ndi ku resort kire mantu ja maingi mono for example ja utumiri bwa ndawa cha kulevya evi aspect mono either very common in men kethira muntu aranyunya nyari mo weekend ukethiria nandi drinking pattern yewe kana smoking pattern yewe go change nandi Monday Tuesday Wednesday kana almost on daily basis na mbuinya muntu tamenyerete kunywa kana atanyunya njobi nontu ithere one of the escape route tia rume muntu tamenyerete bukethire nandi na kwanje kinya kunywa na kira kingi na kionto murume bamenya omba kumenya nto murume na thina na ku na mbuga ne ku explain mbuinya gitumi twene nya cases nyingi mono cha femicide ukethire nto murume akugia muthuro jo munene sana arume beriro bakaraia at the end of the day they are human of course na ndu ithairia bakaria inde na njira engite bui agaita muthuro irritability omba kwithira muntu na muthuro jo munene mono na rira muthuro jo ejo kethiria jo affect nyanto barabara akuenwe another thing kwina gintu teta kire mental health anhedonia ukethiria mantu jaria ugwe ura gwirairwa mono kuthithia njuku hizi jati gukenia if you enjoy driving it's no longer exciting to you kethira uko no enjoy yako ya kwithirwa ina kanya gaku na family kana your home time kinya gwita somewhere listening to music na ugaire manto yo jati ukugweria ukwambia gucoka na nyuma no ije kawanja kwa nam to emotions kana feelings utekwigwo ntubura bwe kuguna na ukaigwa kwina gintu gikuinyirite muno especially no ntorera mental health ya muntu omba ku affected muno ni yakiri mathuganio ukethira muntu no karaithikirite sana na sadness karimi tutumbo karandi guru tutikwigwa rimwe tuithikirite kidogo kana twina stress lakini ukaigwa sadness ira wini very extreme stress ikuingia na kuithikira gukuingia muno guchigirwa kiao ira gwichokia sana sadness such that kinya manto ja mega ja kukarikira untubura utikubwigwa kana utiubona na ukethiria nandi no untubura utubwigwa no utiubona nandi wakara mathugani ja kuja ja ere stressed completely ikauma nandi ke no stress na thai muno ithinya itonya kiri murimo jo tugwita depression na ikinyiri yau nandi ukethiria muntu kinya wa mwira tiga gutinda guchumboka mantu ya nthiguru na kanywa akuigwa ende atiomba kuthithia anything atiomba kubwa nontu antu ara ikwenda therapy na ukenda inya matibabu kingi mono common ni kuchenjia kire mirire ya muntu na kumama arume routine ya kawaida akachenjia ndirakara one time almost a week 2 weeks ntikuona toro okambire kwa insomnia ntiko ba muankade ja I know I think there is a problem muankada karandi gurunda ithuja ndeja ku trace imanto jara jonde ndenda kuthithia manto ja manene at once kumbe toroe kwane ambirie kwa affected pole my sleep pattern
no turi nkugo uga nkwenda kurira inya muthikiri ro tuthikiri inya batu ataramu we are also vulnerable. Yes. So menyero keja kuona pattern yeku ya kumama ntuku iji utikuona toro no kara kiumia na kingi utirona toro nkwenda kwira muthikiria ati that is not common. Kana gokira tha inyanya ncio tuko ukaigwa mtu akiwa toro kwethirire tha inyanya ukarigara ne atia drama mire the asta tha inyanya ngukirite yani bukirite and it has been happening for the last 1 month. That is a problem. Na bangi no ithairia muno kiri mirire yao igichenja muno. Ukethira kwi muntu umba kure muno rira gwati stress sana. Na bangi ukethiria muntu naremi kinyani kuria na kaingi muno kiri muthikiri kenda amenya uramba kumenya thina kinya ki change kiri mantu ya maingi muno especially kinya kiri bedroom issues kana mantu ja kiwendo ya karema ijarema muno and it's very common because kiri arume muno mantu jambairi in the mind aja ntomurume akan distracted a little bit no mantu ijirigire ko inyawe no akare muno echiura ya nikinontu inya mantu jakwa ja gitanda na mwekuro kwa ja ondema mwekuro kinya wakarigwa kumenya akethiria umwinya na mwirire gintu gikinene muno na thurire umwinya ne rega kumara ome of course na nime okambire kwa suspicious yeah bwa kwambire kumara ome lakini kulingana na my area of profession kana urampombete kwithirwa nki interact na arume baba ingi muno no ntuithithitheia kinya mentorship chia arume we started that program no ithairia ontubu ibwithirwa litrumbete bwe very common kire arume ko muntu akeza kwithuja kwambiria appearance mantu jarora igagwo kaigwa mantu jarambirio kurema kana rimu kaigwa inyoke enda iguciura yeah ukaigwa wena feelings cha kwenda ocita moyo then you are not doing well ni kumaanisha kwina thina na no bateri kutungatirwa karimi na kiri mtu murume ojo nuji batwe gender yetu ndina stress imbaragia muchore ika at least it's a way of kwa relieved mtu murume no agakira ki boambere mtu murume amenya kana anotice mantu kana biona ne bibio abatere kwithirwa kijo ki step iriku gento kiambere arume itubera ati inya kana riu strength rise in self awareness and not repression ugo tenchamba no ntoba kuja kwithirwa wina thina ugakira ne utikwaria na finally igakumbura wenda kana orege na yakumbura itha ngogineku withirwa no kure muingo giciaku igakumbura oro kumenyera family yaku withirie mantu ya kurema kana ikwanda me wengwa kire mantu ja withirie tukiariria ko aspect yambere karimire itherwa ibui muno ya muntu kuthithia ni ati kintu kiambere kwaria arume atuba encourage muno kwaraia muno batume atwaragia na ndinda umara ome ankaringa story stress ikathira babu kiragi na kairimu kuringana na nya African setup kwi mantu ya maingi muno ja contribute muno kire arume and especially ri wogweta mantu ja kwaria karimi no thairia kinyanja kana kanini untu kwa kathithikira kerawa ukethiria muntu akirwa ugori teka we muntu muka kana ugo kawe kari kanini imbio kureria you should man up nto murume ikungangana imbio kwenda kwetheria kukurira kana imiato tune ya metho mwanaume ni kujikaza kankwenda kwira thikeria barabo tuthikeria arume na aciari bonthe ati itumenyere migambo eje ni therwa ina urito muno kiri maisha ja ntomurume kana kau kanini ukona gya kanini nyaka miaka 5 6 12 kana inya 15 years 16 17 years kana mid range kumenyerera tubera karibino kwithira ndi bamwinya bakurire batikwaria nontu kuringana na society nora berirwe ni ati arume batiaraia kana arume kujikaza ndu gethiria muntu acumbukire ena manto ja mucumburite mathuganio lakini atikwaria so a stereotype you need to meet muno contribute muno kira arume nontu ithairia at the end of the day nto murume ujo bukwira ati akaria ujo no umbotonya nchovina ne ya bucumbure bandai no mwirire akaria yes lakini na ndia akaria na akaria njirengi nontu at the end of the day hutugire karimini ati they are human and there is feelings ujo bumwirire akaria akeja kwaria na njirengi for example ya muthoro na kwangaratania nja
kwou aspect yembere kiri muntu wonde kira tugane ati katuchitane anto bakuja kwithirwa bakiaragia nontu waria mantu jaku jakwanjia kutha na nkwira karimina nkwira weru TV bwega sana nontu programs na inyamindia there is improvement kiri arume kugeria kuji express though we are not yet there. Yes. And there is improvement arume ibakugeria guchiomia ibakwambiria kumira gutubera expect mbere ni kwaria na woja iri kintu kira twita self awareness kugeria kwimenya wi wengwa ukamenya ati i tabia hiriko chi healthy kana the healthy ways of you dealing with your issues na iriko ichiko kuthithia at the end of the day cia guchokia nyuma so ithero emuntu okwithuja ukamenya rira unpinya irwi mathuganio mbiga uona nona na one unda mawingugi kana manto yanja ijande ma when you are aware of yourself karimi kumaanisha ati riro kethero ina manto yo guchumbura you know when to seek help na kingi kiri antu arume mberi banjo in support groups muntu akethirwa ekira wenka enaga ethiro no gakundi nyagachore exactly na ni antu bara te achore bara na bore abwachemania uri mau ina thina nyankurukia ura wezire me abu tu chore in the support groups for example patwi agambitangu gisomeke rehabilitation center kamba kiaja itoithero tuichemanaia every Friday ukethiria kwina kamuchemanio karume ka awareness group anto kethiri bakwaraniria how has been your week, this has been my challenges na te ondirire na manto jaku anto bachokanire kanywa tukanywa chai ko arume ambere bakai separate mono from support groups in the community be part and parcel of something that can better your welfare na kingi nakyo arume bamenye ati kinyabo ibachitane guchi appreciate no to kaingi mono men are labeled as providers, of course. Yeah. Kumegitara Biblia arumi very providers but kulingana na modern setup of course arumi bachioma ya monoko kire ko provide lakini nande at the end of the day kinya wanting kana labeling you are the one who is supposed to always do this na nothing less muntu jo kinya umara aga akedro na pressure nene mono nonto na kumenya ogoro imbeteri yes impaired conditions. Yes. And the community is looking at me, my family is looking at me, everybody. Kanko kwira mwiri gwere arume bethora bakamatite karimine menene mono. Babu bomba kwejinya na kanyama bokara nabo na bokugwere tu. Edi akiri ewe niambire kuthoganya the next 3 months kana the next 4 months. Ana papa benjari. Anu yintasi ntira mbechira bachoka chio. Leo batigeri nyamweri mbere bachoka. Na kwambire kuthugania fie third term na thaitu second term gatigati non to what the fact kuja kwithirwa at the end of the day na ku expectwa go provide so it's not wrong to provide, we need to work hard but katukuga tugerie ko balance pressure na rumembere ibakinye gita kinyare banje kwithirwa bena a time to reward themselves and appreciate themselves oichokeria nkatho na to kumaanisha mbere atiri neke mutegeri uromba kwithwe tuthikairia wonde let us be kind to ourselves many a times karimiri mono ithiri at times antu iba kuthunko mono na antu bachiumia kwithithia mantu mono indu kethiri antu ibo chiurirwa sometimes take yourself out even for some time kidogo tuweje tuitara Meru National Park igurire kiratu igurire shati ora menya rume baterika na nya nteto imunya kwingurum. By the way kwiro twaragia mantu jau and with a colleague ambira tukurikarara mwicho agurire shati yekira nontu ona muchara atarira ana atarira family atarira na gwaka so ambira unajua mimi nimekaa sana hata bila kununua shati na no rirwe imagine I'm telling you. Mto ichoka ile nkatho. Mathina jate korothira. Kwa mtu rare arikete akiuga rume nandi. No mto igoro irari Father's Day. Actually we tell them happy Father's Day and a week. Na kuri yo randika kauga nandi this time round bwatu any socks kana nguchi kana vesti kana bichi. Imbigo kwenda ito to da manto ya jenjiri to ngongere ina ndi tutegera ibantu ari kind
na bombe ku appreciate the little milestones they have made utiri antu bakoronganana utiri antu bakoronganana ita your pace nyakethero kuona your friend kwibia thithia uturomba kuthithia ejite mantu ya race tanto boshindana washitana kung'anairwa as long as you are doing your best wachitana kung'anairwa na igwo kwinyirwa imathuganio kutua therapist a counselor support groups aria na if anything also involve your friends and also in your family on what you are passing through ikenda bomba kwerewa no ntukaingi arume bakira akarimikira kingi gichangiaga muno your wife doesn't know what you are passing through atakumenya we na issues actually even our children we need to involve them sometimes when we feel we are not okay kinyaku actually ko banacha na ko baitana tutekuga over involve in a way that is pressuring them or stressing them but in a way of showing them that it's okay not to be okay, but it's okay also to express yourself. Rera omba ko va involve va kwelewa. Omba kwethro tena finance ende mwakuru atikumenya. Mea ora gombira nkamenya ate. Na ndio tetu maita oja 5 na 10. Akiona ije kambu okogeta ate. Utikwenda kumwa. So openness is also very important in a family setup. Na ina the nezi mathuganio dini sikinya igatuika nya suicide. Ukaigwa mtu nandia uchita moyo kana ukaigwa very unfortunate akura twana akura mwekuru ja JS uro rathithiri ulamu ora mwekuru mwana na we iratha ina thina ichumba kuthiki kinya mwanka to that extent actually kulingana na statistics actually anto akaibo para baingi bethora bem aire diagnosed with depression compared to men surprisingly but interestingly baraba chiuraga nontu bwa either depression kana situation nyanto arume mono bugi atiri baraba ututhikira tirasima muntu ura washita moyo ethirwa na depression kwina mantu karimitu ita situation and circumstance situational crisis ukethiria muntu atukari na depression indi kwina gintu giakarika all of a sudden ati kwirigirite for example mtu ya kalingirwa thimu kerwa nyombe kuyonthere ikuya that's a situation depression itia ni untu bwareta it's a situation crisis ukethiria gite mtu akujukia tagaria rinene agachiura the reason one kulingana na research reason ile tumita muno ukethiria arume iba guchiura sana arume tend to use very brutal ways of relieving pain kaingi no ethirie mtu to murumere ya mwago ciura mostly they go to the most lethal ways agaita ngorobene aigere aiwethie kana ajukie mucinka airathe mantu jara brutal umba kwethiria rimwe kinya muntu kugeria kwa saved it can be a challenge so repression ira tugire strength into murume it's on self awareness not repression kuingira manto jara twire ja chumburite muntu for so long from the family from the community from the workplace from your colleagues from friends from relationship marital issues kuingira ontu bure arume kwethwa batikwaria finally muntu ujido tugire aka umbura na mostly ugiro kwethiria bakimbura in the most lethal ways kwethwa batikwaria finally muntu ujido tugire aka umbura na mostly ugiro kwethiria